U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, rođeni moji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Blagovesti na velika zvona. Emisija autorska koju emitujemo svakoga ponedeljka, srede i petka u 12 sati, pored naše redovne emisije Prolog. Ali današnja emisija je po mnogo čemu značajna, izuzetna i za mene životno važna, jer je to moje iskustvo i ovo je živa istina koju svjedočim i koju sam napisao u knjizi o jednom divnom svešteniku i proti Vladanu Kovačeviću, a emisija nosi naslov Zašto je sveštenik stavio kamen na ikonu? Priznaćete provokativan naslov, pomalo i rogobatan, jer što bi sveštenik stavljao kamen? Kamen u narodnoj tradiciji i svesti je nešto hladno, ledeno. Kažemo, on ima srce kao kamen, dušu kao kamen, on je sav okamenjen, okamenjena neka institucija ili okamenjeno shvatanje. Mada u hrišćanstvu kamen opet ima drugu konotaciju, drugo značenje. Kaže, za Gospoda se kaže da je on kraje ugaoni kamen crkve Hristove. Zatim Gospod kaže apostolu Petru, ti si kamen, odnosno stena na koju ću sagraditi crkvu svoju. Bilo kako bilo, ova priča ima jedan sasvim drugačiji karakter, drugačiji kontekst, pa vas molim da je obavezno saslušate. A nju sam upravo napisao u ovoj knjizi o jednom predivnom svešteniku, kamo sreće da ih takvih imamo mnogo, blaženog spomena protiv Vladanu Kovačeviću, koji je bio zet Desanke Maksimović, bio je oženjen njenom sestričinom Pekom, Popadijom, jednom divnom hrišćanskom dušom. Ne zna se ko je u toj kući bio ili ko jeste bio divnije, lepše i mekše hrišćanske duše. Da li Prota, da li protenica Peka ili njihov sin Milan. Moj drug i prijatelj, dugogodišnji profesor i vaspitač glavni Beogradske bogoslovije, pa sam rešio da ovu radost sa vama podelim. Ali pre nego što budem rekao ovu priču, hoću da vas obavestim o jednom drugoj radosnoj vesti. Danas obilje radosti. Danas prepodne stigla je kod nas knjiga Žena ikona crkve i blago sveta, vaskršnje izdanje. Pa evo, rođeni moji, dakle, od danas već pakujemo knjige, sutra u subotu knjige šaljemo, pa onda u ponedeljak, utorak, nema mnogo od ovog tiraža vaskršnjeg koje smo na vaš vapajnu molbu štampali da zadovoljimo vaše potrebe, ali ostalo je još malo, pa vas pozivam, brzo će nestati, ja mislim da već do ponedeljka više knjige neće biti, požurite. Telefone u ruke i na telefon 065 349 3099 uputite SMS ili Viber poruku, ime, prezime, ulicu, broj, mesto i broj mobilnog telefona. Koliko knjiga želite, obično se uzima više, to moram da priznam, zato je brzo otišlo ovo izdanje, jer ljudi žele da poklone knjige za Vaskrs i za Đurđevdan. Cena knjige je 1000 dinara, 400 dinara je poštarina, 400 dinara, 470 i za 5 knjiga. Zato i ljudi uzimaju po više, jer skoro se uštedi na poštarini 1 ili 2 knjige. Ko ne ume da pošalje poruku, neka nazove ovaj broj što rekoh 065 349 3099 i neka izdiktira ime i prezime, mi ćemo upisati, javiti se i tako rešiti narudžbinu. I da kažem da je za ove koji su nestrpljivi, kojima je lakše, da knjige ima, dakle, u Zemunu Njegoševa 7, u knjižari Riznica i na Vračaru u Krušedolskoj broj 1B, pa kojima je to blizu neka uzmu.
Cena knjige je tu 1500, dakle nešto otprilike kao što mi šaljemo sa poštarinom, jer ova knjižara uzima i sebi neki rabat, a vidim da u pojedinim crkvama javljaju mi da je cena ove knjige 2000 dinara, ali moram da vam kažem, kad bi izdavale ove izdavačke kuće, privatne ili državne, ona ne bi bila ispod 2500. 1000 dinara je, dakle, ta minimalna, dakle, cena koju mi, evo, na našem kanalu za vas želimo žarko da knjiga stigne do svih vaših srca, da učvrsti srpsku porodicu, da vrati ženi samopouzdanje i da joj vrati ono dostojanstvo koje je Gospod dao u Evanđelju i koje crkva kroz 2000 godina pronosi i donosi svakoj ženi hrišćanki. Onda se vratimo, dakle, ovoj priči protiv Ladanu i zašto je sveštenik stavio kamen na ikonu. Jedna predivna scena odigrava se u Brankovinskoj porti i u predivnoj Brankovinskom crkvenoj kući ili domu. Posedali brankovinski ili brankovački domaćini posle svete liturgije, službe u crkvenoj sali, piju kafu, već tradicionalno, i po koju čašicu rakije i razgovaraju. Vode ozbiljne domaćinske razgovore, kako i priliči Srbima domaćinima kada su kod svoje crkve sa svojim sveštenikom. Priča se o svemu, o domaćim poslovima, seoskim, kako je ponela godina, kako su poneli voćnjaci, kako je pšenica, kako je kukuruz, kako su ostali uslovi, zatim o novostima u selu, ko se upokojio, gde se dete rodilo, gde je bila svadba, gde će uskoro biti, krštenja i tako redom, zatim o redovnoj krizi koja nekad se preuveličava, nekad se i sluti i naravno tu su neizostavni razgovori o politici, ali Prota uvek to preseče, govoreći da nije mesto da se o politici priča u crkvi, a osobito ne u Brankovinskoj, iako tu pored Brankovinske crkve su sahranjeni prvi srpski tribuni narodni. Prota, zapravo drevni Aleksa Nenadović, Jakov Nenadović, prvi ministar unutrašnjih poslova Srbije, Prota Mateja koji je bio diplomata i predsjednik Srpske skupštine i vlade, praviteljstvo Vučije Sovjeta. Prota Vladan među njima služi, dosipa rakiju, razgovara, hrabri ih i teši. Da jedanput Prota se obrate njima ozbiljnim glasom. Ljudi, braćo moja, hvala vam što pomažete svoju crkvu i što ste se potrudili da je ulepšamo, da takve nema u celoj Šabačko-Valjevskoj eparhiji. Brankovinska porta je bez sumnje najlepša u Srbiji, o njoj svi pričaju koji je vide. Stane oko svakom ko ovde dođe. Sagradili smo i ovaj dom koji je projektovao najslavniji srpski kraljevski arhitekta, profesor dr. Tadić Dragomir. Ona je ponos eparhije, crkve i Valjevskog kraja. Ali, braćo moja, rođeni moji, vreme je da se i ja skućim. Kad odem u penziju, po pravilima i ustavu naše crkve, moram odmah iz ove kuće da se iselim, bez obzira što sam je sa mukom, znojem, trudom sa vama zajedno gradio. Ovde će se useliti novi vaš sveštenik, novi brankovinski paroh. Išao sam pre 2-3 dana da vidim jedan plac u Valjevu, gori ispod Petog puka, blizu moga školskog druga, Prote Cana u Valjevu. Nastade mali tajac, a onda žagor među seljacima u sali. Kakvo Valjevo, Proto? Kakav Peti puk?
nećeš ti nigde ići odavde. Mi smo svoj rod rođeni, kao što kažeš. Kroz šta smo sve prošli i tako redom bune se seljaci. Nije im pravo. Stanite, braćo, kaže Prota, nije Valjevo preko sveta. Viđat ćemo se. Dolazit ćete vi u Valjevo, ja u Brankovinu. Stišavaše i Prota i hrabraše da podrže njegovu odluku. Oče Vladane, odlučnim glasom reče Pavle Đurić, jedan ugledni seljak srpski, ne samo Brankovine, nego srpskoga sela, napisao jednu divnu knjigu. Jednom ćemo iz te knjige čuti njegove zapise. Solunac stari, bio je prijatelj sa kraljem Petrom, Aleksandrom. Znaš li, Proto, koliko smo vremena proveli zajedno? Znaš nas, znamo mi tebe. Ako ti odeš iz Brankovine, to će za nas biti poraz i velika bruka. Biraj ovde plac gde hoćeš i koliko hoćeš. Biće tvoj. Nemoj da nas izdaš, napustiš i izneveriš. Kakvo Valjevo? Brankovina je bila i Valjevu i Srbiji glava. Ovo je srpski centar. I državni, i crkveni, i duhovni. Ti si ovo mesto ukrasio. Ti ovde pripadaš. Govori čika Pavle, oštro i ubedljivo, samo reže kao sabljom i mačem. A Prota tog starca ceni, voli kao svoga rođenog oca. Poštuje kao vladiku, kao patrijarha. Dobro čeka Pavle i braćo. Moram prvo da se dogovorim sa mojima u kući. Polako, vidjet ćemo. Nije u glavu. I prođe ni mjesec dana, Prota preseče. I uze jedan plac blizu crkve, preko puta stare brankovinske škole, koju je podigao Prota Mateja, da je učila Desanka, gde su učili Nenadović. Lepa, poveća njiva do duše, jednoj velikoj nizbrdici, ali dole pri putu ima placa gde može da se postavi kuća. A to je glavni put koji ide kroz selo 200-300 metara od crkve. I tek što ga je kupio od jednog seljaka, Prota jedno jutro uze sekiru i kosu, stave na rame i krete da zakosi travu i okraše obalu na svome novom placu gde planira da se skući. Ide putem i raduje se što će biti tu blizu crkve, blizu škole, Prote Mateje, njegove tašte Desanke. Mnogo razloga za radost. I što će konačno i on imati svoju kuću. Iz daljine baci pogled i ugleda ogromnu kamaru šljunka i peska na placu. Juče je tu bio, ništa nije bilo. Neko doterao. Sam. Osjetio potrebu. Stade Prota, potrešen, ganut, kao ukopan. Postaje neko vreme, baci sekiru i kosu s ramena i polako, laganim korakom priđe ovoj kamari. Pogleda, kleče i zahvati sa obema rukama šljunak, kao seljak, domaćin, kad zahvati zrelu pšenicu. Posle vršaja linuše suze iz Protino lice. Prinese to kamenje, šljunak i stade ljubiti. A onda spusti to na kamaru, pa izabra jedan kamičak, krete kući.
uđe i stade pred ikonu. Pred ikonom je Prota imao svoju slavsku ikonu i Hristovu ikonu kao u hramu, onu kosi stočić, cilivajuću ikonu i na zidu svoj kućni ikonostas. Prekrsti se, poljubi onaj kamenčić i stavi na ikonu. Protivnica Peka stoji na sred sobe i zbunjeno gleda. Ne zna šta se događa. Spusti nešto iz ruku što je nosila na sto, pa spontano, saživljavajući se sa emocijama svoga uplakanog muža, potrešenog, i ona poče ridati, prekrsti se, priđe, učini poklon i poljubi beli kamičak pred ikonom i samu ikonu. Stadoše i nastaviše se moliti Bogu. 40 godina sam bio na relaciji putujući Valjevo-Šabac. Da sam bio u eparhiji, tamo je bio i glas crkve, uvek bi koristio priliku da svratim u Brankovinu, jer je volim kao moje selo, moj zavičaj. I uvijek je ta kuća Prote Vladana bila moj drugi dom, dragi i blizak srcu. Tu se ponekad našla i Desanka, a onda na tom parohijskom domu koji je pomenu, koji je Prota podigao, ima jedan predivan balkon koji je okrenut prema porti. Oni koji su bili u Brankovini znaju gde su sedeli srpski akademici, književnici, pisci, ugledni ljudi, Dejan Medaković, Dobrica Ćosić, zatim srpski patrijar German, zatim srpski patrijar Pavle, kad su posetili Brankovinu, Danko Popović, Milan Komnenić. Koga još da se setim? Ivo Andrić, Dedijer, Miroslav Krleža, koji je dolazio jer je smatrao taj Hrvat, koji nije bio baš uvijek raspoložen prema Srbima, da su memoari Prote Mateje nešto najvrednije u jugoslovenskoj tada književnosti. Dakle, srećao sam uvek tu, ali otkad je taj kamen se našao na ikoni, uvek sam prilazio. I odmah posle Hristove ruke na ikoni ljubio taj beli, hladni, ali mome srcu uvek topli i dragi kamen, jer je nosio u sebi nešto veliko, uzvišeno i nedostižno. Nosio je u sebi ljubav jednog uzornog i divnog sveštenika, pastira pravog narodnog, koji je voleo svoj narod kao svoje narođenije, a koga je opet narod voleo istom ljubavlju, kao što samo narod zna da uzvrat, jer narod je telo Božije. Moj divni prijatelj i otac Prota Vladan, od koga sam mnogo naučio i napisao ovu knjigu, da mu se odužim za ono veliko bogatstvo i blago koje mi je iz svoga srca i svoje duše istočio i podario. A koje je vama, koje volim, istom ljubavlju, kao što je Prota voleo svoj narod, jer znam da i vi mene volite. I zato sam hteo predvečerje velikih praznika da podelim ovu radost sa vama. I ovu današnju radost koju doživljavam zajedno sa vama, jer znam koliko će ljubavi i radosti ova knjiga uneti u vaša srca. Rekoh, mi je, evo, šaljemo vama, što bi rekli ekonomisti, po dumping ceni proizvodno i tako reći. A vi ćete pokloniti vašima, jer znamo svi zajedno
da je samo ono naše što smo podarili drugome. Evo, zato sam ovu priču podario vama. A darovavši je vama, sam sam doživeo veliku radost. Rođeni moji, neka ste Bogom blagosloveni. Delimo sebe, delimo svoje srce i dušu svoju sa našim bližnjima, sa Bogom. Samo onaj koji daje najveće bogatstvo ima. Nek ste Bogom blagosloveni, da u zdravlju, sreći, radosti dočekamo Vaskrs. Amin Bože, amin rodu mome.